Pored razgovora o bilateralnim odnosima, o rešavanju nekih problema iz prošlosti, mi smo govorili i o zajedničkim evropskim perspektivama svih naroda na prostoru Zapadnog Balkana. Zadovoljan sam i više nego zadovoljan zbog toga što danas imamo praktično i okončanje jednog procesa vezanog za socijalni sporazum, čime želim da se zahvalim i premijeru Pahoru i slovenačkoj vladi, jer on rešava mnoge probleme i građana Srbije koji su radili u Sloveniji, proveli svoj radni vek u nama prijateljskoj Sloveniji. I s druge strane, naš zajednički pristup vrlo konkretnim i za život važnim pitanjima još više se iskazuje i u dogovoru Slovenije, Hrvatske i Srbije na inicijativu slovenačke vlade i premijera Pahora da se formira zajedničko preduzeće, železničko preduzeće koje će raditi na Koridoru 10, povećati kompetitivnost te naše zajedničke kompanije u transportu, u kargo sistemu na panevropskom Koridoru 10, istovremeno doprinositi ukupnim infrastrukturnim potencijalima naših država.